atathi wambe umenye niki wagi gukorwo kiria na wagiririe gikorwo ni urenda kuruta giko kiria kimwiri kana guthambia ginya thakame ukumithambia na njira ihana atia na thambagio kaingi uria ndona na indo ta matunda kwana atia Rose John niko yo uhoro waku mwega fiu kuri Adams muri okuo tutina uru no turaruta na turateithia andu kuria wega ni tatutaririe niki ni utaramu waku ni uriku ni promotaga good health kana ugima mwega wa mwiri naturally itekudira dawa cia cia conventional medicine tuhuthagira herbal medicine na irio just that here reke tukihoro wa irio tondu irio uranjirie mundu uria ahana ni kiria aria na kiria aria nikio gitumaga atuike uria ari niguo mundu utari na handu araturwo niho na ndena allergy one kwagiria kuria atia githiji gwiraga maingi mwiri uthondekagwo ni kiri uriaga we wikiri uriaga toni ukora andu ingi manjuragia ndagitari niki uthio waku hakaga ngamera mi am just very natural niki nda yaku utari na dada postibisha cia kwa Facebook ndeitaga Rose Munyinyi thini wa Facebook andu ni moragia what do I do but mwiri uyu kiri uheaga niguo gutwika you see so juga atiriri he mwiri waku kiria kiagiriire na mwiri waku ni ugutwara kunene no wahe mwiri waku kiria gitagiriire mwiri waku ni ugutwara handu hatari kuraihu na muthuri urakwira raugire augaga mbiri gahama kauga atiriri ati gute utongari ti undu no gute health ni undu ugima waku wa mwiri na gute character ni gute kira kindu you see ko ugima mwega wa mwiri wina thina hanini ugo thini wa mwiri waku you lose a lot uteaga maundu maingi thiini wa mwiri na niki mirimu maingi foundation ya mirimu it is lifestyle we go back to the cause tuthiaga niki gitumite urware for example jira mundu atiriri ni wikara kindu tha 10 ni wigwa mutwe ni wa gutura wagiru ni wikara thi we uri atiriri ira ndiranyuire mai ucine njukire ni nyuire mai muthenya ugo datinda ni nyuite mai okora program yaku munyuro wa mai ni very poor na riu mwiri ni wambiria gukwira ni ndirenda mai ndirakwira kwa ati ni deficiency ya dawa yagite nigetha wambirie guturwo ni mwiri tondu mwiri uthondekagwo na vitamins and minerals dawa nyingi itire na vitamins and minerals irio nicio cina vitamins and minerals mai maratuma thakame yaku flow uria kwagiriire dilute the blood hekido twitaga viscosity of the blood adigini manyita uginya ni stroke nondo wa viscosity to wetake ni toshuru kumata exactly ma thakame yaku ikamata na thakame ya matari ukariyo ni mutwe ukira garushine ni kwinogora wi munogu all through uigwa wi munogu ni igwa tari ni igwa kuwete tondu thakame ni nditu na toxins kana giko na kindu gitagwo metabolic waste thiini wada ugakoraga andu ndano irathie githiaga na mbere atumia maugaga poti na arume twitaga big tummy so potire iroka niki ni tondu what is inside the body nikira wikirite gaido bire mundu ndayo kembere uguo asha effort ya gutuma ndayo kembere niwe tabitalivia tiriri wari ya irio ri kikaga te singira mwiri kinigetha wa tondu tie hau wari irio ri singira thiini wa mwiri ri mwiri ne ekiraga irio icio maudine mere thiini wa mwiri kosto ni store wari irio icire mwiri store ga irio icio in two forms ni ukodegia hudre ona ina dangi majiria matsaigo gikuyu no ni mawachagi mbaye kunyita kimwe so the body stores that food in two forms nikaiga na maita yani ile shishikagwa maita mere ta energy kwanza the first thing is energy energy ore kaga yo maita mere igaga irio icio thiini wa liver as glycogen liver ni ini irio icio shikagwa thiini wa ini ta sukari glycogen ni sukari then iga thiini wa ini ni igaga kiria energy thiini wa tissues ni yaba gushikana nyambe joke ho ekaba gashikana ni eganagia mwiri no eganagia igasto umwe sita sukari ni umwe sita maguta na waige ira depend na effort yaku ya kuria uri uraria muno ri niguo mwiri urasto maguta no gasto glycogen sukari thiini wa ini so it dependaga na effort yaku ya kuria kugori mundu uraria muno ri niki akona kingi sukari kana maguta riu mundu uraria muno ri end up kugia na maguta na sukari both of them kogo haya maguta magagithie goko nyama-ini ningoda mwiri uraiga maguta niki kana mwiri uraiga sukari niki sukari thiini wa ini ri
nitambeca iria wina cio thiini wa wallet wina mbeca thiini wa wallet ngai atobire okay the Bible says you are fearful and wonderfully made ngai obire mwiri na undu wa magegania muno wina mbeca thiini wa wallet no thiini wa bengi wina mbia ingi ate ici cia wallet cia thira ni uguthi na ATM uhinya hinya urute mbeca iria cieko cifegi ciguteithia uria cikwe urenda atia bata uria winaguo the same thing na mwiri witu cukari uria wigitwo thiini wa liver niguo huthikaga maingi Sukari wallet tutugia turete wallet exactly ntambeca iria ci wallet-ini sukari kana maguta mara megitwo thiini wa tissues mwiri ukuhuthira wani na kiria ki thiini wa liver ili ya hotari ya kindu gya kuruta wira na kiori niguo ruthia rukure maguta ini rikaruta kiria rikaruta maguta maguta mauri gucoka rimati sukari nigetha riu maguta macio ri ne gucoka matuo ni energy to keep you going itume uthina mbere kurima guka guku kwariria ndu riu koguo ri mundu uria mutungu ri kana uri wina data ici na cio ri ni mbeca na nyingi exactly ni tore rikorwo wina mbeca nyingi vengi na ndiracihuthira rabatara nicio koguo ni turarutithia mwiri wira uria tagirire gukorwo turekira wallet mbeca nyingi as opposed gukorwo stire gukorwo wallet ni kingi kocia andu hangi sheiro korwo ci bengi wakorwo na mbeca nyingi mucie handu utware bengi ni ukuona riu mbeca icio ni ukurehera thina kana wina mbeca nyingi bengi nginya ni urarigwo ni atia ugucihuthira na ukora mundu ena mundu ko yana mbeca nginya akorwo confused ndaramenya ni atia gwika na mbeca iria so that is how the body is riu taririo uguo mundu wothe nginya maitu ria ikuria gicagi witu ngemwa ni kumenya na tutoiga riu ni ndona hani tureheire indo haya riu mundu ucio twamba tugatiri mundu ucio tari murwaru handu na tari andu ramutio ndai na sukari ndari na kidai na allergy agirire kuria ni tugutunia uria riaga ni gutunia ringi mundu ina sukari uria agirire kuria kana mirigo tena ya lifestyle health mundu agika athambie mwiri wake mundu mwiririo exactly okay kana kwa jia ndenda kwambia tiriri niki mundu agirirwo ni kuria ni guhutiriria no tundi twaritie maita maingi no ni tugucokera ndu wa mundu uria utaigire the other time niki wagirirwo ni kuria wigira bokira rucini ri niki wigagira thiini wa metha kana iguru wa metha ki wigagira iguru wa metha ri niki ugituaga we koguo no urie urere mirimu na no urie uhure mirimu koguo andu ingi yeria turiaga tukarera mirimu yo tukamera karibu uka na turiu atiwa ejire igikwira wari uru ni ukugia sukari ri ndungitikia adege tutikagia twagia sukari for example mundu ina murimu wa sukari ri eragwo tiga kuria kina na kina na kina ria kina na kina na kina ni dagitari ugiuria atiriri we utari na murimu wa sukari ri urenderia kuria indo ici mundu wa murimu wa sukari agiretio wetereire ugie sukari nigetha wambirie kuria wega prevention is better than curing kurigereria ni kwega gukira kuho mundu warire irio ici a lot of starch carbohydrates akihudhira sukari mwingi akihudhira indo cina sukari mwingi akirora murimu wa sukari akinye kwa dagitari wake ri amwiraga diabetes is a lifestyle disease it's a dietary disease murimu wa sukari nigetha huwe ohora hore ni wagiriwo ni gucenjia ki ni gucenjia mirire but now you got the prevention is better ureterera orware cancer niki nigetha ucenjie ureterera orware arthritis niki nigetha ucenjie ureterera orware asthma niki kana allergy kana sinuses nigetha ucenjie prevention is better than curing so food is for preventive measures irio ni cia kurigiriria mirimu medicine is for sick care exactly dawa ni cia mundu murwaru no irio ri ni cia kurigiriria murimu koguo we gucagura ni ki urenda ila urenda dawa kana urenda irio ndwara haha ni na ndimuhutu okay uhoro wa irio muno ri ni advocate kindu gitagwo vegan vegan kana mundu witagwo vegan na niguo ndi most of the time ni kuria irio cia mugunda hatari kindu kia animal products so ariaga irio cia mugunda ina niki ici niki ina tutaga sweet pepper sweet pepper ino ya yellow na red ya sweet pepper iyo ni tutaga hoho hoho ya yellow na hoho ya green ya red neno ni hoho ya green so kaundu gakorwo na kehahari ni kaundu karaguciriria maitho ni kindu githaka giki mundu ngejirire ndagitari nirire madamu akwa thondeke irio ungiona ira ndatokoya ni irio aragira ndikwenda ana nginya riu akaga that appetite no thondekete uguo ri nginya mwana
mwana nenda kuigwa that taste yara eriria ginya maitho momenyere ginya mwire ni urabiria ku accept mwire ni uretekera irio iria kama bagirire kuria gitunguru githeri kigithi gitunguru ni kiria go gigithi gitunguru ni kiria go gi utire kindu gitari yago gigithi everything ni ogiru kuria gigithi especially vegetables ni kuria cienjethi na hena ikorofia hena kindu gitagwo lettuce hena nyanya njithi nyanya ndaciona hena beetroot na hena cucumber for example twina ici na ni urenda kuria kiroko like me leo uri ajikaga rucini guthondeka oguo ndathondeka oguo ri gacoka garuga githeri kia miji na bosho kana githeri kia miji na bebe kana bosho na bebe ndaruga oguo ri riu guoya ici gikira gatheri kanini 1 serving tablespoon iyo ya gusabu isipokeu kimwe gacoka gari ici ciothe hamwe na githeri kiriku hamwe na githeri kiria niki kiratuma advocate irio jithi muno jugaga irio jithi cina muoyo na tudu cina muoyo ri cirongerera muoyo thini waku na gakwirana rimwe ndiukana gitunguru ha kiramera gitunguru kiu kiramera ri kimeraga gikaruta makoni maria matene ukona ni kiambire guthondeka makoni meru uguo noguo irio ici jithi cikaga thini wa mwiri waku cikaruta bad cells old cells ikarejuvenate your cells adu mageciragia he kindu hakagothio na hatire ni mwiri waku urarikirie to ringi ni irio jithi so ni njugaga atiriri kwina madagitari maya metagwo cardiologist this is something proven by scientists most of the cardiologists ni plant-based vegans ni kugatiriri dariaga irio nduge most of them they eat raw food Niki, todume shukuru re nimerago all problems related with the heart or cardiac problems the cause is animal products. Kule irio cia nyamu, irio cia manite na nyamu. Exactly, kule irio cia manite na nyamu. Nicio cira mathina ma ngoro. Na iyo na history ono ngithoma thini wa internet. Ni kuona former president of America Bill Clinton. Yanyititwo ni thina wa ngoro. Maita meri. Na cardiologist ura wacamanie nake wa keri amwirire mutongoria agikorwo ni urenda kugia na ugima mwega wa mwiri make sure 80% ya irio ciaku ni njithi ni tondu wake irio njithi ni itethagiriria kuura maguta thiini wa mwiri nionaga andu ingi ni mahuragwo ni stroke andu magiana na stroke tondu tugire ni tondu thakame kurituha irarituhio niki ni tondu wikirire irio mwiri giko not food kuri irio nduge rucini uri irio nduge thamu gwanja ni nduge thaa 10 ni nduge utuku ni nduge icio ni guo ndirarehe irio citige kuheriri okora mundu ndari na riri and then irio nduge is the major cause of gastrointestinal tract problems ndauga atia irio nduge njira irio kurungurirwo kuibada gases kuhuita heartburn nakuja kuhuita tukiragia ndo ni heartburn na kuhuita na gastritis na hyperacidity izo ni shiragia adu nodo wakuri irio nduge maita idarira ihure ikabiria kurihe kindu tutaga irritation of the mucous membrane ikabiria ya kutwara irio yagio ko nyoroku ni gathiri cikuruke wega exactly irio cikuruke wega no gakora riu ni tahahihu witaga IBS irritable bowel syndrome aria kindu kingithondeka acid hanini gigathondeka itondo wake mwiri ni sensitive already lining ya colon ya digestive tract it is already sensitive nodo iri ya koretwa kiria juru so when I advocate dauga tore irio jithi turari okay the other day mundu okirema in my office ayikora dina getie marigo methi na makoni that na getie marigo methi akijuro dada gwikatia na marigo methi jimera direda kuthondeka kindu gitaga smoothie smoothie yeah smoothie so akijuri how can you do smoothie with raw bananas jimera ikara hau guthondekere unywe ndetekirie I did raw bananas marigo methi na makoni na gishoka gekira avocado gishoka gekira cucumber na gishoka gekira mango it was sweet ndetekirie atene marigo methi ni mwanywire it was sweet na marigo methi is so good for the lining of the colon wanasema medina that one yuna shika hiyo that one that is in the banana that is medicine for the lining of the colon yeah haya so when you blend ile na kiwanywari ekatuma njira yo nyoroke no mundu no ariko no uri igurithi you can marigo mako githondeka smoothie ginya meru dirutaga ngothi
dinagagia na gothi. Watermelon I don't peel. I make everything. So thini wa gothi niko kuna medicinal value ya nene kukira kiria githini. Na nikyo riu turutaga tukahe ng'ombe, tukahe mburi gathakara, nithi tugathi na mbere kugĩa na deficiency. Ha tareke tuke horo nite no ri na ni tukuire haha. Riu nigetha irio ta ici ciguteithie githinjiri. You have to start a process. For example, in a gari, na nijua maita maigi, wagura gari rewirago after some miles, umetwara service. Tiate nethoku to give you longer services. Nigetha service mwiri waku, tondu wamitwara service wirago wito wiro toni ditu. Ugaita wiro gekire ngejeru. Unaona? Ugo ona mwiri waku nwagirirwo service. He mundu wajuria kiuria haha. Ndina giko thini wa mwiri ngika atia. Ndamwira nima mwiri ni rutaga giko. Basi niwenda kitu gitagwo general cleaning. Nyumba ni uhataga every time, ni uthabagia indo every time. No ithuĩ ta atumia ri, nitwikaga nyumba general cleaning. Tikuga tutithabagia. No kwi handu haria tutakinyagira. So when you have time, we do general cleaning. Koguo ona mwiri waku ni urutaga giko, yes. No mwiri waku ni wagirirwo ku assistwo. Wekwo general cleaning nigetha urute giko kiria kikoragwo kihithite kana kinyitiriire handu. Na nikiona iko kimwe kinyitiriire thiini wa maru, thiini wa mugongo, ikaruta kindu gitagwo cartilage. Kana thiini wa joint. In between here there is a cartilage here. Na gweke dikwe mai metagwo synovial fluid. Nigo mekaga your joints to be flexible. Ugeka ogwo because there is a cartilage here. It prevent iri na riri kunyitanira haha. So when toxins they get into the blood, iko kigira thiini wa thakame, kiumete thiini wa nda, iko kiugithia kuria nyamu icio. Wathi kwenda gitari ri egukwira ni heho. But it is food. Ni yoreire, na especially irio twitaga acid forming food. Acid forming food ithiaga acidity yo na toxins ikaria ikarea joint, ukagia na arthritis. Arthritis is inflammation of the joints caused by acidity level in the blood. Acid ya iguru na acid ya umako from the diet. When you eat nyama, yeah, exactly, nyama, soft drinks, unaona, ido shina chemical food color, unaona ugathondekero kindu ta gikyo gekirwo food color. Ino ni food color na mai, ugathondekero kindu ta gikyo gekirwo shukari, ayafu gekirwo flavor, ukero orange juice. You see? Na in the real sense wekira kobe-ini tagaka urekira mai macio makinyete haha wacoka ukahura mai, squeeze even 3 lemons, 3 oranges, then wekira mai wone kana we go taste sugar. Dege sama actually ona dronira tirire jungwa icio no gina ogere sukari nigethe nywe exactly kana honey na haya yekirwo urekirwo sugar ukero orange juice. That is not food. Hiyo kirio, that is chemical. Na wekira that chemical in your body, you wear out after a long period of time. Either kahida karaya, the body starts wearing out. But we have shitago energy drinks. Energy drinks is killing people with liver problem. Ena modo drawing ya kinywa drama ira we. Baishi ge kwera doge igwa, no goka gwakwa. We na maido maihorete yero. You see? So usually chemicals, most of them are chemicals. So they wear out your body slowly but sure. No gira modo ariru ishi. These are full of vitamins and minerals. Your body is made up of vitamins and minerals. You are vitamins and minerals. So what vitamins and minerals do you have? No mai na food color, na preservatives. At the end of the day, ewe kate mwiri waku, ewe kuraga slowly but sure. So nigetha uri irio ici cigũteithie ri ni hotuka uhoro wa detox. You cleanse the liver, bathambia thakame. No menya riu ni ukoretwo kiria uru, no moka turute wĩira ũcio kuma mwĩrĩ-inĩ waku. Rĩu woka gwitũ in the clinic tukwamba kuruta wĩira. Twamba twakuruta wĩira ũcio ri na gĩko kĩu kĩrarĩa joints na mũgongo na kũrĩ na gĩko kĩu kĩratũma ũrũngũrĩrwo ri kana wĩndenda ri, rĩu tuka ku introduce there 70% raw food or 80%, 10% 20% cooked food. Na wambĩrĩria kũrĩ ũguo nginya ũrarĩ na weight ugakora you are shedding out your weight. Niki kwa example na mwĩrĩ wa mũndũ. Mwĩrĩ wa mũndũ ri ware irio ri tugire atiriri no ni food color hiyo ni mai tuna food color ndahire nĩ rwa demonstration. So this one ware irio ri mwĩrĩ ukaiga energy ta cukari tugire thĩinĩ warea ikaiga warea ningĩ ikaiga. Rĩu ikara kuma rũcinĩ nithi nginya hwainĩ ũtarĩte ri mwĩrĩ kambĩrĩria kuruta kĩrĩa ũrĩire. You see? Mwĩrĩ wambĩrĩria kuruta ri nĩgetha ũthikĩrĩrio na mũciĩ ri
ni waria ni wekira ukaria mwiri kaiga ukaria mwiri kaiga ririo karite ri mwiri kabiriria riu ningi kuruta egocina kiria ki mwiri ki cukari ucio kabia riu kuhuthira nigetha njari uguo ri mwiri wakwa ni renda kufuel gena energy so that I can talk to people so riria ndiraria na korwo ndirite ri so the body will go back to me store na nini ikobe na nini wona yabirie kuhuthira kiria kiho waria ningi ri ikabiria ningi kuiga you see uguo niguo mwiri ubetwo kuiga kuruta so the problem comes here andu mariaga kuma January 1 nginya December 31st kwena mundu kuma riria arutirwo nyondo gukuma umenda nginya kinyi miaka 60 ndariaga kuria muthenya ono umwe na andu ingi magaga kuria ni tondu wa kurwara no as long as they healthy they eat so mwiri wao ikaga atia no kuiga wigaga mwiri ukaiga glycogen thini wa liver ukaiga sukari ucio thini wa liver no uraria and some people it's so amazing turiaga rucini thainya na mugwanja thaikumi na hwaini wakinya nyumba umira ira ukamba kuria tisapa sapa kuria thainya cio tuko gitao kionjo ucoka karia thaitha toguo riu sapa kuria thainya cio tuko so the body will keep on keeping ndirahuthira no kuiga so yaiga ri ndinde kuihura ikombe na ihura ri iko take back to the tissues now as part egutwara thini wa mwiri ta maguta ukabirie kuona urari slender na wabirie kuongera ndu makwira he na thiku ici ri irongerera ki igora munderagwo ni uraria wega so wongerera kiro uguo ri ni maguta makaihura tissue ini ucukari ugutwarwo ku na ni waihura thini wa ini ni waihura thini wa mwiri ta maguta no thire thakame-ini riu exactly riu ndu wa kuria without temperance kuria hatari na kiwango kana kwimenyerera kana kwirigiriria riu cukari ucio ri waihura thini wa mwiri ri uga spill into the blood ugathi na mbere kuria uga spill into the blood riu cukari ucio wa spill into the blood ri hau ni wabagiria kuigua symptoms riu ndirangara nidira the short call frequently nidira I'm fatigued ni munogu haya nigeri mo I'm just down nidira lose weight itakumenya weight ya kwerathi iko you see because now the sugar ni yaihura thini wa mwiri ni spill into the blood so wambiririo guore batengera kwenda gitari ndagitari akwira atiriri sukari weigira thini wa thakame ri so I can clarify there sukari weigira thini wa thakame ri hena kindu kirutagwo thini wa mwiri gitagwo insulin insulin ri ni hormone yo wira wayo niki ni kuiganania sukari 50-50 ndugathi iguru na ndugathi thi that is the work of the insulin so sukari yo waifika thini wa thakame ri mwiri ukarelease insulin na tondu uturite indo cina sukari ukare indo carbohydrates starch refined foods megate ya white chapati cia white mutu wa ngima wa white mandathi kirugetwo na mutu wa white nikio rahuthira mwiri ukenderia kuruta insulin that is a hormone ikaruta igakinya handu riu hormone iyo igatuika part of the body no mwiri ndingitabura ringi na no urenderia kuria kindu kina sukari so mwiri waga gutabura ringi ri ucukari ukambiriria kuingia thini wa thakame tono urathi na mbere kuria na gutiri kindu gya kuiganania sukari so wathi kwenda gitari ri hau ni hori wa ku introduce aguthima agakwira your sugars are high sukari wa kuigo urehetwo ni sukari uyu kile urete ni irio diabetes even in the Diabetes Association of Kenya they say diabetes is a dietary disease ni murimu wa hiyo so I talked to my learned friends how can you treat a dietary disease with drugs ukohe ndani kidetirio ishuraria ri nicio cina thina engio muno ni tondu wa mathaa maitu ni guthira marathira ri mundu agikwenda agikuona ku okay mundu aginyenda jitagwo Rose John kana Dr. Rose John gwe joy kaine muno na goragwo junction ya Ronald Gara na River Road at the junction of Ronald Gara and River Road nyumba itagwo Meningai 2 goragwo second floor room number C4 na dutagawira from Monday to Friday na consultation ni 1500 kuna gimajirido atwiri nigetha gutaririe gwire horo rio kuria ni 1500 na bashi yakwa cia thimo ni 07 23 390 411 kushokera rege Dr. Rose John Ruth Rose John 07 23 390 411 na SMS ugenda kuandika yandikira na namba 0728 164
221 na ndihota gucokia SMS nundu wa andu aingi thank you nundu wa gwitikira guo kama we na kirio kuria kwe ndagitari tondu mathaa maitu ni mathira na ndirona andu aingi ni mandikite muno makiuria nginya mikrofia yagirie kuria mwethi ici ciothe ciria cigethe rorana mikrofia cucumber ici ciothe ici icoke uitiririe nyamo ici riu nigetha andu matiri guthondeka na woka gwakwa ni ngukuoni uria guthondeka na uria ukuhota guciria cienjethi nigetha wigue ta cihiu twikaga kindu gitagwo salad dressing ino ni salad dressing salad ikoragwo na kinake salad dressing ina indo iciro na haha chumbe wa sea salt wina ndimo ina na riu mundu ina diabetes to cherivo kitaga ikira especially when diabetes is severe no utaina diabetes ni gukira and then apple cider vinegar apple cider vinegar ni tumaga irio icio ihane ta cia hia koguo icio ni cio squeeze ici da inya ni cio squeeze gekira haha riu wekira haha ri ugacoka riu ugakunura riu ugaitiriria iguru wa salad yaku uguo ugaitiriria iguru wa salad kwanza ta gitunguru na ndungiiga tikihiu gikoragwo kihana kuhia ugaitiriria uguo ri icio ni tayari icio ciire ndire kuria na wega wa irio njithe it doesn't take time ni njukiraga kiroko ndiaga 1 meal in a day that 1 meal in a day that is cooked meal gashoka na mugwaja in between my meals gato kedekiriria no ndenda muihore iracama nigetha muthikiriria oka gwakwa ni kumenya ni atia ndirauga icio na tugutito ni gutiga tukiria tondu mathaa maitu kamau mathaa maitu ni mathira kenjuga kaagwo nderwa ndirahia ri nima ina gashubi kanini ina na shubi ni ule sea salt kana Himalayan salt kana nikulia baadaye bure ya ndari ya nyama kurekera thank you muno Rose John ni ndwa gutikira guka na mwiroreri wa Inooro TV thank you muno ndwa gutikira guka kahinda gaku na ni wagithoma maundu maingi muno megie horo wa mirire na kiria wagire ukorwo kiria na niri na kindu kingi nguongerera gutigwo ngiruma ruma kamau gakurika rumangire titago ko kwirorera Inooro TV ndegio muno muthikiriria kagu muruta guthondeka uguo na akaria cienjega na agacienda biu thank you okay asante madam